chibai ule wen hi me ni som pakua sang ni le som ni pahni ninga ni nia ama saberin Arakan army tele firfiak sipaitin ka athu hi lo ngai thlama saila Chin State Paledwa Township tan tang khuwa sipai kem pakhata me ni som panga chundar som pahni vela ration supply helicopter tumla in AA tenan lo ka athu sia tani tan tang khuwa hi Rakhine State mia u kho pui chak lo ko omni in tui pui kama omania helai chebela hian Arakan army ten lo phu safo to thin ni in tual chung mi tenan soi he khuare sonphur helicopter tumlai takhian khothen omlo katangin AA tenan ka pa firfiak sipai kem lamatang po in ral thuam lian le tenan kap let ve boka bini somni chung velan in kap anin ka ton na wang chuan tan thang khothara chen in da chu silai muina deng sa a khochunga po ral thuam lena taboka ma se puak lo hlo tan thang kholuya hian chen in zani chung omin tan thang khothara chuan chen in somnga vel oma tan thang khothar le tan thang kholuya cheng mi puiten sahimna zong in an tlan sia ti ria tani ye u muta kong kho haltu firfiak sipaite KU PDF ten kapa mi pangan thi Sagan region ye u township muta kong khuwa haltu firfiak sipaite chu nimin me ni somparial khan pin u PDF 10 79mm in an kapa drone in boman thlak boka wangin sipai pangan thi thu KU PDF thupong tu captain ka pathiran khetet media shil firfiak sipaiten muta kong khuwa hi nimin tlai lamdar thumvel khan lu choinan hala khochunga silai ka pinan rikrap thu ria tani captain ka pathira soidan chuan voina muta kong khuwa lut ui chau sipai rual ta chu KU PDF 10 79mm in kan kapa anuwa drone in bom kan thlak le a sipai pangan thi liamza tero kan la sa thairi lo tina soya firfiak sipai te hian ye u township chunga yotali khuwa kai ku su khuwa le zain zun khuwa te po nimin jinglam khanan hala kai ku su khomi pahnian tha bok thu KU PDF te hen atang sia tani ye chacho ji to san pia khuwa firfiak sipai le piuso thi pol te beini in mi pariatan thia mi panga in hliaman tur ye chacho township ji to san pia khosikula in kul firfiak sipai te le piuso thi pol te chu meni sompruk zan daria le chan ve vel khan ral thuam lian 60mm le 75mm in voice som panga vel kan nia military council lammi pariat thi in mi som panga chuang in hliamna takan tur thu NYSO gorilla polten thu chuan siam he in kana hi Sinduin galun raja gorilla force te killer united te dalon king te FDRF te NYSO gorilla alliance brother polnga tangkop te thil ti nia military council lam hliam tor te chu first aita en colony nuwa meni som pasari jing khan ambulance sathiar chuan nia thi taruangan phum nu meni som pasari zan khan firfiak sipai pol te hian ral thuam lian tong pong ka thu NYSO gorilla pol te thu chuwa tanga ria tani yes jowa nili chung in kana a military council lam sipai pathum aya tlem lawan thia silai pathum lak sakan ni Magwe region yes jo township a nili chung o in kana a military council lam mi pathum aya tlem lawan thi ba ka silai pathum lak sakan ni thu MG6 gorilla pol Minchian district battalion ngana ten thu chuan siam Magwe region ye cho township ye le chun lama force zachuanga operation nei military council sipai ta chu meni somatanga ni sompali thleng MG6 gorilla pol Minchian district battalion ngana le tol chung ve ham to pol te nen in kapa sipai lama mi pathum thi in azat chi ashian ni lo ma se in pomchil deuh thwan in ka ton la in firfiak sipai lama thian omnual thu ria tani chuba ka GT silai pakhat 94 silai pahni uniform pakhat equipment pakhat 94 magazine pasari 9mm silai mu somnga le pahni G3 silai mu somni le pathum hand grenade pakhat le thildang telak sakan ni chuba ka tanin ta ye township taindo kholhom bongpi hnuailam khu a meni som pasari jing dar nga vel khan in kana chuaka firfiak sipai pangan thi thu ria tani Dimoso township a military council le karen ni joint force ten kapin sipai pangan thia miang township a po kongbung pakhat telin sipai pangan thi karen ni state Dimoso township dongan kha khuwa chena in pakhata in khuar firfiak sipai ta chu meni som pasari chahmadar som pakhat vel khan karen ni joint force ten an baya sipai pangan thi thu Dimoso PDF 10 thu chon siam
inka hun chu chomadar som pakhat atanga chonhudar khat thleng ni in sipai thi mi panga ti ruang hi motorin an thiar lai hmoni thu hriatani hefir fiak sipai beitu ta hi Dimoso PDF Battalion ABDF le Central 1102 Battalion te loi ko PDF le KRU tangkop ten ni ti hriatani chutiang bokin meni som pasari chomadar som le mini somni panga khan Sagang region chang u tanga chuak sipai pasari chonna private motor pakhat chu nadi kan le nga sin kho inkara PDF 10 len mai nin lo baya kong bung mi pakhat telin sipai pangan thia bidang mi panga in hliaman tur thu miang tausi PDF le security force CDSOM 10 thu chuan siam chu baina chu CDSOM te miang people's army te Sagang region battalion khat ni le sub battalion ni na te desert barge te tumi fighter te Black Eagle Defense Force te Chang'u Revolution Army te Miu Civil Revolution Force tangkop ten ni ti hriatani Military Council Paul in do thlo thein hamangin force tam tak ne na baya wangin PDF kale battalion li na kem chhuwa san ni thu PDF kale battalion kem li na ten thu chuan siam Military Council sipai Paul chuan meni sompali jingdar somvel atang khan PDF kale battalion li na kem chu jet fighter pathum hangin bo ban thlaka chumi nu dar kar chan ve vela Mi-35 helicopter pahni manga an kale bok thu ko Victor chuan heti hiana soi Military Council lamin van lama tangin an kapa tunma chuan Mi-35 helicopter chian mang thina na chang le sia phu in kara po in dawna helicopter manania tuna chuan ama saberatan jet fighter an mang ta ni kan battalion li kem omna hun chu jet fighter bayania bom man thla kani bera chu kem om kan sipai ta chu emergency chuati ran ngai ta ni van boruak lama tanga bom an thlak shap nuwa kalimio khachunga IB somriat pakwale IB zani somruk panga force zani velin PDF kale battalion li na kem chu an bei zui le boka ral thuamanin nei that hlei em ba ka silai mu in deilona wangin kem chu chhuasan ni thu tu chuan siamani Military Council Paul te chu PDF kale battalion li kem chunga anthil ruah man leina tur cheng noi zanga chuang man eile in man ruwa thlam ral tlan no pangte zirna in clinic te chu hal siat vekani thu battalion lina thu chu achuan tarlan ani kalimio township chimlama April thatop May thatir lama tangin Military Council sipai tele mipui venghum tupol te inkara inkana chuakna salheya yesin chaklam si khuwa sia phu khuwa le du nui khuwa in sang kha chuang chu Military Council sipai ten an hal sevekani kale township chimlama inkana na sajela wangin atlem bera kho soma tual chungmi zongjong deuh tho mun himlaman tlan chia an hak lai nen choban tlan chia ta wangin fur huna inzar hulna tur ei tur le damdoite an mo hle thu hriatani taunagong yoma ye ta kong puya Military Council taruat veng number somsari pakhatna in zalal lumai pyong chhuwa chu silaya ka hlum ani Rangoon region taunagong townsipa Military Council taruat veng number somsari pakhatna in zalal lumai pyong chhuwa chu meni sompasari jing danga le chan vevel khan silaya ka hlumani thu hriatani tual chumi pakhat chuan bai katangin kanron kap hlumani pyong chhuwa hi sipailam tangani angin alar hleya veng sunglalte mirin ni in ama po hi inti huai chi le mi sualania athi ta ka chuan engpower ma anei to lo tina soi tuna chuan sipailamin athina mun velan endika mithen khatan tap kwal mek thu hriatani Laulong township piuso thi polte chonna motor bai ani Tanian Tai region Thowe district Laulong township Pandale khu a meni sompasari chhun khan piuso thi polte chonna motor pakhat chu silaya ka ni thu tual chungmi teran soi tual chungmi pakhat chuan motor chu vargor karania minit nga velan ka pang motor chunga mi pakhat chu abu thalop kan hmu tina soya chu tianga baitu ta chu Laulong township chunga mi puive hum to pole the way defense team DDT subdivision thumna tang role ten ni thu pol pani thu chuwa tanga hria tani tol chung ve hum to pol lama how to pakhat chuan tuna kan bai tak piuso thi pol mi pariya ta chu sunye eagle mingpu piuso thi pol mi ten nia kan bai sui ngala ni tina soi piuso thi pol ho chu eagle ming in vo in Laulong township chunga khothen khatan chetla a in kana suak thin boka tun chorkar chungin mi puilama mi pathuman thi to a
bitam tak chu mani in chu asan ngam lovin an om reng bok ni in tual chung mi ten an soi ani chu wang chuan mi puita chu pon chu ngai ni chuan sipei le piu so thi pol te nena in hlat thei ang bera om turin lawnglong pdf ten an hril lo kani meni som pali po khan parani le seipin ko khu inkara operation nei firfiak sipei le piu so thi pol te chu thowe pdf ten len mine in an lo baya sipei som pangan thingala chumin hu chuan in kap ton le in sipei pangan thi bel le thu pdf thowe district te thu chuwa tanga hria tani Suibu Michina le Colin Konga Civil Form ha Military Council Captain Pani PDF tenan man Sagai Region Suibu Michina Colin Konga Civil Form in thua Military Council Captain Pani ta chu PDF ral thom keng tenan man thu hria tani meni som paruk chonodar khatvel khan Suibu Michina Colin motor konga PDF ten konga kalten seka enjutan pakhat le quarter master pakhat te chu ral thom keng lo civil form ha in an man thu hria tani an man ta captain pani ta hi an battalion le an ming te chin sia to nian ti la in rengon khatten media te chuan an lan nem ngal chi alwa pdf ten an man ta captain pani ta hi kuthlak le soi sakan ni lova himdam tak en kolan nia thu zo fian tummek thu hria tani thu nei na la tu senior general min ang hlayan ethnic arm organization EAO polnen in biakna nei turin April somni pani khan ramchung TV kaltlangena soya Military Council Peace Talk somna atangin engra chuan nge om thei tuna politics le indo buanate aching fel theyangem hemi chungchanga hian chin politics jirchiang tu le tuna chin National League for Democracy Secretary Salai Cheu Bik thonga interview hilangai thaila zona Senior General Min Aung Hlayan Ethnic Arm Organization EAO Pol chu April somni pani khan Peace Talk na ipui turina soma churem na kongjong en biak na chu engtin nge i mu dan channa keini chuan kan pom lo ethnic arm group hroi tu te po telchian ne lo tin ka cha ngal du bok achan chu min ang hlai hian remna dik tak mangin ramchung politics ethnic ho buana chen fel tuma soma ne lo tunma sangkha zakwa somkwa vela an sipai sarkar ina din pol ho ham thana turchi enania in remna na thok angle ka tian tuma tuna kan domek abikin spring revolution manga kalpui kan tum din tharle na le ethnic mi te mani en rel bol na le ethnic union din thei turin happy stock mang hian kal thayani don lawani zona senior general min ang hlai hian eng tum nein nge tuna in rem na thu soi ho tura so channa pakhanna chuan tuna spring revolution hi antan chuan dole chok angan nia attacking zonga bei thei tur din huna ponom to me ulova tlan sunan zongani bermai abikin ethnic arm organization EAO 10 spring revolution hi anti chak ema wangin an buai pha EAO ho chu he somna manga spring revolution a tel lo turin ruahman na siama apanhina chu ethnic mi tele ral thom keng dang te inkara he remna thu manga intender tira duwa ethnic mi te in lung rol na po he kong bokati chiata du ni tuna po hian engamo chen chu an ke dar to a entirnan polthen kharhuai tu te inkara po ngai dan in anglovin anin hnial tan der to a ani chuan kong le lama akhing pui melma ethnic ral thom kang pol tele he revolution atel zongjong te inkara in remna chu ti chiat veka tuma ani na takaril ruwa chuan ramchung politics buaina chinfel tumna ni lo simani zona military remna in biakna peace dialogue atangin engra chuange om thei turai beisei channa hei hi ama ang thawani ang achan ve vel chon tel le ang ethnic ral thom keng pola achan ve tel turte chu hriat thei veka atel turte chu tuna NCA a mingziak ho zinga chan ve velan nianga ma se chung ho chu pol chak takan ni lo lelama chuan pol chak tak pon tel thawa wa le RCSS ten nia ma sen ni chuan an throi tulu ten tir don lo dan pangai anglekin alulama mi te ni lo an tir lenga engra chuawak ma om thei lo chu wangin he in biang na tang hian ramchung boina tikiam thei don lova tuna military council domek te chukan tel don lova chu wangin min ang hle somna le athil ro man na hian ramchung boina le tuna in dona hi atikiam don lo eng so khok ma nei lowang in thlak dang lamna thlen don lo bokani tina changani chin state ta PDF pol riat ten soi honan nei chin state te dim township le tonjang township a PDF pol riat chu
Mizorama MLA mi pangate huai hon na in meni som panga khan soiho nan nei thu ria tani chu soiho na tel theida chu CDF hual ngoram CDF tonjang CDM Siyin LDF New High Mual People Defense Army PDAO PDF Zolen Zogam Army le Zomi PDF ten nia darkar thum chung soiho nan nei thu ria tani he soiho nan nei chan thunei tu pakhatina soidan chuan in ria thiam to na poimo a in ka sual launa na ti dan in sila poimo a tun ma kha chuan in ria tir om lovin kan lam tang PDF dang ta po Military Council sipaiti amoti in kanin kap pal thina ZRA te po kan som meka tunari chuan anlarem chang ri lawani ome tina soi Chin State Chimlam matupi tang siparal tlanten ei tur le dam doin in deilo wangin har sanan tok meka tranpuin an momo thu ria tani ai dak tlang dungaral tlan mi puita chu a thatelan to wangin ei tur le dam doi laman tla sama furru atuet lak tana wangin silpolin puan le thausilen an momo hle bok ni in ral tlan tranpui to pola thok mi pakhat chuan heti hian a soi an momo chu ei tur dam doi ba ka dam doi lam sia nars ten momo a chu ba ka silpolin puan a thei chuan thausilen pon duwa tuna furani chawa operation avoi khanna tlan chia ten ni angin engmaram hnuan keng theilowa anthil nei te chu sipai hovidan ruksak vekani an har sa tak zatani tina soi matupi tang sipa nikum sangni le somni pakhat October thla tang khan CDF matupi le Military Council sipai te inkara inkana wangin mindat le matupi kong tluan le aidak tlang du om khomi te chu ram hnuai an ral tlan ani chutianga ram hnuai lamaral tlan an om lain kumrian mi no pang pakhat telin mi paruklain lo thi to a tundin hmuna ral tlanten eile barna konga an har sat le thu ral tlan tanpui tu pola mi pakhat chuan heti hian a soi tundin hmuna ral tlante chu eile bar kong an har sa hleya tun thlengin tanpui na tholom an lam mulo an thil nei ang in seven an aya tun cholkar khatatan tlema zong chon la nerin om ti ani akar le matan chuan ngai tu a thei ani lo tina soi Chin State Chimlama Military Council sipaiten force tam tak mangin operation tumthuman nei to a sipai ho kalna konga chena in tam tak hal chiatani wangin ral tlan tam tak chu hodu ma se hona tur in nei lovinan omme kadi tuna ral tlan khuwa ta hi champion khop khan na le panina ram tlai khuwa montun khuwa haltu khuwa ta ni in ral tlan hi mi sangkha zathum le somsari velan ommani so tang sipa police pani ral thomfam kimnen CDM an lut Magoi region so tang sipa police pani ta chu an ral thuam silai mufam kimnen so tang sip mi pui hroi tu te hena CDM alutin mi pui laman in tuklu thu mi pui hroi tu te hena tanga sia tani heng police pani CDM lut ta ta hi loman thato kan pek don thu sia tania Magoi region huam chunga Kanggo district so tang sip hi mi pui ta thunun na hnuaya oman nia Military Council sipai to omlo na khopuya ni thu sia tani Telenor Myanmar chu min aw hlaya du dan chia control ani to thu Justice for Myanmar Polin thu chuan siam Telenor Myanmar control thaina chu firfiak sipai te na in kai hnoi Telenor company nei tu sui bian phiu business pol hena many company khan lan felani to a Lebanon Rama M1 group chuan Telenor group mobile network chu anshal fel le to a chu tiangan in hlan chhon ma in dan angami pui thu soi data lo record chhon phalna te tela chung chu UK UE le Norway rama Telenor kalphung le dan te na in kalani copyright record tarlan danin inshal chhona top bera Cayman Island register M1 infrastructure limited ta Singapore rama company pakhat Investcom Pte limited ta share zathum som chu Swebian Phu Telenor company hna hlana ni thu Justice for Myanmar chuan thu chu asiama Investcom Private Limited chu abika paisa fine na in thleng thai shareholder te hna tangin Telenor Myanmar Limited a share za anei ani M1 group chu tuna Lebanon Prime Minister chung ko in antanai meka Swebian Phu Telecom company ero chu Myanmar ram chunga Telenor nei tu le sipai ho ne na thok company pakhatania share in hlanna wangin Swebian Phu chu Telenor Myanmar a tunma share 49% chau nei thin kha tuna chuan 80% thlenga nei towa in lei chhon na M1 group chuan aru ka lo ngai thlak theina German company siam UTI mako LIG chu
dan angina pe chawng ani Mizoram Myanmar ral tlan mi zarwal ten thisen pek run puyan buat sai India ram Mizoram state Aizola meni sopria jingdar somatanga tlai lamdar yatheng Myanmar ral tlan mi zarwal ten thisen pek run puyan nei thu siatani he function hi Myanmar ral tlan tele Aizola Civil Hospital Blood Bank Central YMA Dorpui Branch YMA Association for Voluntary Blood Donation AVBD tenan huai hota thisen pek run puyan nei na chanchu Myanmar ral tlante Mizoram kum khat chuang kan toa mi puite tan kan ti ve thei tok kan lan tirna pakhatani tinan soi Myanmar Military Council ten sarkar nan lak nu hian Mizoram ral tlan mi singlian toa India sarkar lai puya tran puinan deal meka tunari chuan state sarkar kausan le longai por sang sang ten anla somdol mek thu siatani Myanmar ral tlan ten amamo piang te man tur thisen an pek hi Civil Hospital Blood Bankin lom takan lo don sona wangin lom thun soya relief camp sang sang ten nia wangin a hloman pek theina tur mun le ma buat sai tu Dorpui Branch YMA chunga te kongtin rengan mamu ang tengai tu asak tu Association for Voluntary Blood Donation AVBD hruai tu te chunga te kong sang sang an hnung dol saka an mar hoi sakreng tu Central YMA chunga te thinlung takin lom thun soya thisen pe tu tur te hruai khom na tur lir thaile an eile in tur buat sai sak tu Mosia Agency pusila tan puya ta chung ko chunga lom thuan soi bokani Myanmar ral tlante buat sai thisen pek run pui nimina na ya khan kalkho mi zare somthum omin mingziak zan oma thisen unit somli pariat mipa somthum parukle maichia so pahninan pe thai ani kalimio tahan le chebel chanchin longai thlaila meni sompariat khan kalimio kong pui zinga RCT le ni chatei kong choba sipaiten kong khaman la hung zela kalkwal zela ngai thu siatani meni sompariat tu tahan bazar kong kam dora fangmazuar an tam hlea pum khat zathum lapeto fun khat cheng sang khatanga sang khale zanga sap marcha pum thum zanga bin bu khat cheng sang ni veihlo noisa no khat cheng zanga tumbu khap chen pani cheng zanga voksa bu khat cheng sing khale sangli bongsa bu khat cheng sing khale sangriat manani thu siatani tunla hian kalimio watangani tlaklam tahan le chevela tuichun suat tui kam tana then khachu kang hiala then omta tuiman to manam nual thu siatani kheten media in min meni sompriata sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin current state te bobu a sipai som thi in PDF pakhata thia Magwe region Salina sipai pangan thia PDF mi pakhata bo Sagan region Suebu township a sipai pathuman thia Sagan region Yinma pin township a sipai pasarin thi Magwe region Jijacho township a sipai pariadan thia Sagan region Yeu township a sipai pangan thi Sagan region Thichen township a sipai pariadan thia Karenni state Phayuso a sipai pani thi in PDF mi palin thi Sagan region Ayaro township a sipai pariadan thia Sagan region Kani township a sipai samhnian thi bok heti hian nimin meni sompariata kheten media in sipai thizar le PDF thizar report ala khom danin Military Council sipai samsari parukan thia PDF mi parukan thi bokani nimin pia meni sompasari po khan Karenni state Dimoso township a sipai pariadan thia Sagan region Miang township a sipai pangan thi Tanin Tai region Tawe township a sipai samhnian thia Mon state Bilin township a sipai pani thi in PDF mi pahnian thia Sagan region Kani township a sipai soman thi bok heti hian Military Council sipai somli panga thi in PDF mi pahnian thi ani meni somparuk thotani po khan Sagan region Khin U township a sipai som pahnian thia Magwe region Salin township a sipai pathuman thi Sagan region Butalin township a sipai pasarin thia PDF mi pakhata thi bok Magwe region Thilin township a sipai som pangan thia Magwe region Miang township a sipai pasarin thi bok heti hian meni somparuk khan Military Council sipai somli palian thia PDF mi pakhata thi bok ani ole khati zongkha vena chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye